Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Tao ka bayray ka jing play kayo lagsi ka bayray kayo ka bakam kung saan jong hima ilaya siyong meeting manne tinggi ilaya ngelikut ba yang extend biang ban play sa airline ban island yaitu ki dukan di Jan di Juti di Pusari bat kat tukan ni kedukaan syah nomor ba minai bang ladat ila syah itu binong di Johor nong desa nong di Kuala Jampo ban holor ka jing ya u Vietnam jong ki nong chyo ting ila rai ban lai chua kamta ban sepek la kata ka jing penbek ban ya taka SOP kumbala penbek tak sorta kan ya baik na ya malah kaya baik ngin sanang extend susu ban island itu kinong syong yo bakila ban syong hakiyo ban ya penbek kalong ba ngin pelong man kasni kanang bakan namdan karas haka jeng yalik yawan yo. Yang cukup puan ngira keren tu itu ki yo ki barit, iba kamarit, iba dan hak ibuun bentar juga hima. Dari katu pada ngelak ikut ba ngin sakot biang ya meeting rengkat bat tu kisinong, iba saldong jam kitiyo, kumno ba ngani pleno lane kasyong hajing ajeng mut jom kitu kisnong namar ba kajing pek ba kajing paniai bek ya kayo kan chong ru kitu kisnong har ba kayo gadan ken panjeng mut daki la kela sngodai ne am ban ple ba la da iya so dai ngin sa penbek rangkat bagi tu kisno kenang mengilak banbat ya kini SOP menjadan ya kai no ni kunyang jengpang ojo kopor ni hapen ban pakhat ya kinong choryo ki beladu ya kamai kaji jomki mentala bon banai langsung don kam ban ailat ya kiru andrai long dak jeng patkat nang kong pada ya kita ki SOP komno ban yata na unik kunyang jengpang sinong kong la sing pala ban yu pada lang stang ban pentip sakitu ki nong songyo di bakwa ban songyo kin sawan ai kateng ma dispen be ya ki komno kin song kanang ba kanam dan kata ka jing song khamnya kandan kata ka social distance kembali banlong. Apa deka jing etre lang. Kongsan kadai na kinong chong sinong jong katu kai jaka hab kayo kadon. Bat kumju na kaliang ke himaru ni etre lang. Bat nakibuat sarkar ngin karpat yaki baken yun. Wan dirap lam ban pensai ban sukho ik paida. Hak beda bagi SOP kabangi haban ya buat nak bantaban ya da yun kunyang jengpang